Ontxe probatuko dugu, bai. Kaixo, eskerrik asko. Kaixo. Kaixo. Bueno, preokupauta gatoz, ze bigarren ahots bat landu behar genuen. Ez dugu landu. Koreografia gongara lantzen, baina bigarren ahotsa astu zaigu. Baina, bueno, orain probatuko dugu, bai? Ematetzen den, bai. Ai, ama. Mekanik izango da, backstageeko grabatu ondoren, sartuko zate eta bakoitzak alde baten eseri, eta ja gero zurin emango duzue pasoa. Ibeia da, Ileniateko dela hango eskaietatikan, eta ni hemendikan, ni hasiko naza besten, con mi txupipandi, eta Ilenia beste txupipandi batekin. It's hard to feel the rush, to rise a danger, I'm gonna run right to the edge with you, where we can both fall far in love. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on the moment with you. Out of the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you. I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you. I'm on the edge with you. Zure aurpegia, ondo dago beste danae bat ikustea, ez? Beste ezain goxua, ezain liraia. Azinen hasieratik oso gogor, bakizu oso... Ja, nik ez zaitut ikusi zelantzan hau demora aldi Ondo dago, berian. makarrismo hori beste danae bat ikustea, baina momenturen batean lasaitu pixka bat, bale? Igual begiak, ezain itxita, Ja. irekita. Neri hori gertatzen zait. Bai, Azkenean, bigarren hau giatea eta dena. Bai, Bigarren bai. estribillotan bukaerako esaldia begiratu berritu, baina dantzakin, kantakin, Ilenia girezki dira da. Ze ondo. Gero arte, bagoaz.